Ka kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re utlisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona ka botlalo ha re lekoletse itlhommeng pele. I will continue to uphold the principles and safeguard the integrity of my office. Ho theolwa ha mopresidente setulong e bile tabakgolo parlamenteng ka jeno tekanyetsong ya ditjhelete ya kantoro ya mopresidente. It's not every day that you get an opportunity to participate in an operation where you're stopping or you're inspecting a container that's suspected to contain drugs. Kaoleleng komishene ya madlanga e mametse bopaki ba setho sa di-Hawks KwaZulu-Natal ka boshodu ba cocaine ya dimilione tse R200 ya diranta ka 2021. We've seen national rental growth accelerating for a few years now, coming out of COVID. Setsebisa moruo leng John Lewis o re phatlalatso ya dintlha tse ntjhafaditsweng tsa ditheko tsa matlo e keke ya bontsha phetho e kalo. Mohi dumela hle re boetse ra omalokwana kana leng ya mantla SABC 2 le SABC le hai ke thato hlanyane mme ka jeno ke tla di hasa mmoho le Mphotini. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re diphuputso ka ho theolwa ha haesetulong ka kgato ya molao ho tla teteiswa ka molao wa motheo. Mopresidente o ne a arabela ditsheholo ho tswa mekgeng e meng ya dipolotiki e sa thabelang mohato wa ho phephetsa raporoto ya moifo wa diphuputso tsa section 89 e fumaneng ha ho na le nyewe tabeng ena ya phalaphala eo mopresidente a tshwanelang ho arabela. Parlamente e theile komiti ya ho theola mopresidente ka kgato ya molao mme taba ya phalaphala e bile ya mantlha nakong eo mopresidente a fanang ka dikarabo ho ditho tsa parlamente ho latela ditekanyetso tsa ditjhelete tsa kantoro ya hae. My approach to this matter is guided, as it has always been, by the supremacy of our constitution and the rule of law. The institutions of our democracy must be allowed to perform their work without interference and without any form of intimidation. I will continue to uphold the principles and safeguard the integrity of my office. I will respect the work and authority of Parliament and abide by the rulings of our courts. Mopresidente o boetse a arabela ngongoreho ka bohlokwa ba dihlopha tsa tshebetso tse thehilweng ha mmoho le diboka tsa matsete tsa mopresidente. The investment drive we've launched has made a significant difference. We're able to bring both local and foreign businesses together to encourage them to invest in our economy. Mopresidente Ramaphosa o entse kgoeletso ho maAfrika Borwa ho tshehetsa komishene ya dikgetho jwalo ka ha ho lokisetswa dikgetho tsa makgotla a metse ka Pudungwana. O boetse a bolela ha mmuso o etsa moralo wa molao o tlang ho fetola tshebetso ya bomasepala. We continue to move forward in establishing a utility model which allows water and electricity services to be ring-fenced, professionally managed, and that they should be able to invest in essential infrastructure, maintenance and improvement. In many parts of our country, this is not happening. Now, with the proposed changes, municipality will be held to stricter account on how they spend public money. Ka ho le leng mopresidente o bolela ha tla tshella monwana mabitso a batho ba tlang ho ba karolo ya lekgotla la naha ditabeng tsa tlhekefetso ya bong. Ho kgutlisa tshepo ya baahi dikgethong ke sona seo dinaha tsa Afrika di ntseng di sebetsana le sona. Ona ke molaetsa wa sehloho sa komishene ya dikgetho ya Afrika Borwa nakong eo ba neng ba amohela baetapele ba dikgetho ho tswa dinaheng tse borwa ba Afrika. Baetapele ba dikomishene tsa dikgetho ho tswa lebatoweng la SADC ba mengwe ke komishene e kgethileng ya dikgetho ya kwano Afrika Borwa ho tiisa maqhama bakeng sa ho matlafatsa bokgoni ba boetapele le ho kgutlisa seriti sa dikgetho. Ba bang ba memuwa ke dikomishenara tse sa tswa qala ka mosebetsi e ka sitana le bahlanka ba baholo ho tswa lebatoweng lena. Sending a very strong message to our own
colleagues in our countries, to our voters, to our governments, that we are united in SADC in seeking the good for democracy in our region. Motlatsa letona wa toka le ntshetsopele ya molaotheo wa Afrika Borwa o re le ha lebatowa la SADC le unne melemo ya democracy ho ntse hona le tse ding tse lokelang ho fihlellwa. The credibility of elections remains the cornerstone upon which democratic consolidation rests. Credible elections do far more than produce governments. Bahlophisi ba kopano ena ba boletse ha mohato ona o tlilo khutlisa seriti sa dikgetho kontinenteng ya Afrika ka bophara. We believe that programs such as this will contribute significantly in enhancing electoral integrity across the continent. Kopano ena e tla phethela mosebetsi wa yona ka Labohlano. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlile a amohela mopresidente wa Kenya William Ruto hosane bakeng sa leeto la naha le reretsweng ho matlafatsa maqhama sepolotiki le moruo bakeng tsa dinaha tsena tse pedi tse itlhommeng pele ho tsa moruo kontinenteng. Ho lebeletswe hore mopresidente Ramaphosa a amohele mopresidente Ruto hosane bakeng sa leeto la hae leo le tla tsepamisa maikutlo haholo ditabeng tsa kgwebo le matsete. Baahi ba bangata ba Kenya ba na le tshepo ya hore ketelo ena e tla bula menyetla e mengata ya kgwebo le ho tiisa maqhama. South Africa is trading around 841 million rands per month exports to Kenya, and the other way around is only 26. So there's a huge imbalance of trade, looking at almost an imbalance of 30-1. But that's not something to look at in terms of figures, but I think it's more of it's growing very well over the last few years. And I think looking forward, especially some of the migration issues that have been sorted, we should be able to see a lot more trade happening between South Africa and Kenya. When you come to this matter, is a complex matter. And I think what should be done is that the African diaspora should not be painted with one brush, because really it's not one. Baahi ba bangata ba Johannesburg ba hlaisitse maikutlo ka seo ba tshepang hore baetapele ba bona ba tla se fihlella. Kenya brings a lot of impact in South Africa. I think it's a good thing that they meet since the president is coming this side. It can make a lot of change, a lot, and business opportunities like here at Egoli. Leeto lena le tla boela le ba le foramu ya kgwebo e reretsweng ho hlahisa menyetla e metjha ya kgwebisano le matsete le ho hodisa tshebedisano mmogo pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Moralo wa molao mmusong wa lehae o ileng wa kengwa tshebetsong ke letona la mebuso ya mahae boemong ba naha e leng Velenkosini Hlabisa o bonahala o beha ditholwana tse molemo tsamaisong ya bomasepala. Jaaka ditshwaelo di weditswe mo tokomaneng ya maikaelelo ka puso selegae, mekgatlo e farologaneng e bolela gore go tla bonala gore ana maano a yone a tla diragadiwa. Mangaung Concerned Community e neng e na le seabe mo ditheetsong tsa setšhaba e bolela gore molao one o siame fela puso e tlhomameng ya selegae e mo diatleng tsa boradipolotiki. Re tseile di-political party ra di beya ko pele. Now the political parties ba politicize space seo gore local government no e setse le dipolotiki ha re sa tlhola re bua se white people buang ka sona. Moprofesa wa University ya Freestata o dumelana le setheo seno a re bo masepala ba tlhoka baeteledipele ba ba kgonang go botsana ka maitsholo a bone. Ha re lebella yone pampitsana e re bitsang hore ke the white paper ke yone e leng hore e netefatsa hore tsamaiso ya di masepala tsa rona di tlo tsamaisa jwang. Re bile le ya pele e leng hore e ne le yone selelekela se ne bontshitse hore di masepala tsa rona mo dilemong tse 30 tse fitileng di tsamaisitswe jwang. Mokgatlo wa puso selegae wa Afrika Borwa kgotsa SALGA le one o ne wa nna le seabe mo thulaganyong ya tokomane ya maikaelelo ya puso selegae. Rona re hlahisitse hore kaofela di treatwe ka mogodi di leng ka teng. Ka mohlala masepala o batlang o tshwana le Kopanong o batla o le rural Mafube o monyane jwale ntho e tlameleng ho etsahala ke hore ha ho fuwana ditjhelete kapa ha ho arolwa ditjhelete
ba fumane ka tsela e leng ho latela ditshebeletso tsa bona. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Joburg Water e hlakisitse hore le hoja Rand Water e se qadile ka mosebetsi wa bona wa tlhokomelo ya metsi a hlokileng, dibaka tse itseng ho potolwa le Johannesburg di ntse di itemohela ho kgutlisetswa ka monyebe ha metsi a phallang. Seelo sa metsi mo madutelong a mo Joburg se kwa tlase go latela kgato ya Rand Water ya dipaakanyo fa e sa le kgwedi e fetileng. Seelo sa tlamelo ya metsi kwa madutelong se a tokafala, mme Joburg Water ya re go maano a tsereganyo a ikaeletsweng go itlhaganedisa tsamaiso le go tokafatsa tlamelo ka metsi. We have seen our system improving in the last 3 days, and I'm saying the last 3 days because the maintenance work that was happening, it was really happening in various stages. As they completed part of the work that they were doing, they were ramping up the pumping into the systems of Johannesburg. So we have been seeing our system improving from the lowest that we witnessed during maintenance, which was 42% storage overall, to the 49% that we have this morning. I must indicate that 49% doesn't necessarily mean that the system is stable. We want to operate a system which is at a 60% plus. Tiro ya go konosetsa tlhabololo eno e simolola kgwedi e tlang. Batlhankela ba re seno ke karolo ya maiteko a go tokafatsa tlamelo ya metsi ka seelo se a tlhokegang ka sona. Thebolo ya komando e tlamelang dikgaolo di le mmalwa e amegile thata. Fela Joburg Water ya re tlamelo e tlabo e siame mo bokhutlong jwa beke. The maintenance interventions went according to plan. It's mainly owing to the proper planning from both the Rand Water side as well as Johannesburg Water and the various affected municipalities. As we know, a lot of communication and mitigation plans in the form of water tanking was also mobilized and was done quite efficiently, which aided the system from recovering much sooner as we anticipated initially. Ofentes Timo, SABC News, Johannesburg. Mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho re boetse re a le amohela. Mokolonele Gavin Jacob wa di-Hawks KwaZulu-Natal o qositse mogenerale e moholo e leng Hendrik Flynn ka ho lahlehisa diphuputso bopakeng ba hae malebana le boshodu ba cocaine ya boleng ba diranta tse dimilione tse 200 Port Shepstone ka selemo sa 2021. Jacob o re Flynn o bile le maikemisetso a ho fana ka bopaki bo fosahetseng diphuputsong tseo e leng se bileng kgahlano kapa se bileng kgahlamelo e mpempe ho bahlanka ba di-Hawks provinceng. Mokolonele Gavin Jacob eo lebitso la hae le hlaeletseng kgafetsa boshodung ba dithethefatsi tsa boima ba dikilograma tse 541 polokilong ya Port Shepstone o ikarabeletse ka menyetsi ya ho ameha hae tabeng ena. None of my actions at the crime scene or at Isipingo SAP amounted to criminal conduct. The non-availability of exhibit bags was the reason these exhibits were not sealed in bags as per National Instruction 8 of 2017. The non-acceptance of exhibits by the FSL was the reason that they were not forwarded to the FSL within 7 days. None of my actions were a deliberate attempt to ensure that the drugs were stored at Port Shepstone. Jacob o tobane diphephetso tse mmalwa bopakeng ba hae. Letsatsing leo ho fumanwang dithethefatsi tsena, Jacob o ile a phallela sebakeng seo di fumanweng ho sona. Le ha empa a ne a nkile letsatsi la phomolo mosebetsing. Potso ke hore hobaneng a bone ho le bohlokwa hore ebe yena a yang. Because you were on leave, the decision you make to book yourself for the purposes of doing this, why did you not assign it to somebody in your team who was equally capable of assisting? Why did it have to be you? Commissioner, it's not every day that you get an opportunity to participate in an operation where you're stopping or you're inspecting a container that's suspected to contain drugs. It's something that, for me, it was something that was worth going to work for. Commission e tswela pele ho mamela bopaki. Le go tla le nyewe le phamela la Pretoria le utlwile hore Mastrata ya neng a le kgahlano le ho lokollwa ka beili ha Sergeant Fani Nkosi ha etsa phoso. Moahlodi Joseph Musopa o re mmuso o na le nyewe e matla kgahlano le Nkosi.
Mathata a mohlanka wa lekala la ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng Sajene Fanny Nkosi ha fele. Moahlodi Mokhine Mosopa o boletse hore Mastrata o latetse molao ho fihlella qeto ya hae. Finding by the magistrate on the score cannot be faulted, and the respondent succeeded in proving the strength of its case against the appellant. The magistrate found that all the grounds stated exist and refused to permit appellant to pay. I cannot agree with Mr. Peter that the magistrate did not properly apply the law in refusing the appellant bail. Moahlodi Mosopa o boletse hape hore Nkosi ha so hlalose hore hobaneng ho fumane di-docket tse tsheletseng ha hae isita le tjhelete. He failed to explain why he returned ammunition that was not issued to him by the SAPS. He failed to deal with the fact that he was found in possession of the police-issued equipment after he was directed to return his equipment during his suspension. The fact that he was, as part of the suspension, not to enter his workplace cannot stand. After his suspension, he went to his workplace to return certain issued equipment and met with the police officer at the basement to return such items. Lekgotla la naha la botjhutjhisi le amohetse kahlolo ena. The court said even now there was no explanation to the monies and to the things that were found in his place. Hence why the High Court agreed with the lower court that the lower court did not err in its judgment or in its ruling to deny Nkosi bail. Nyewe e tla tswela pele ka la 22 kgweding e tlang. Sepolesa sa Mozambique se tshwere babelelwa ba babedi mabapi le dipolao tsa bahahlaudi ba babedi e leng Dina le Ernest Marey ba bolelweng ka sehloho Crook's Corner, Kruger National Park, Limpopo. Ditopo tsa banyalani bana di ile tsa fumanwa letamong la lefumbu serapeng sa diphoofolo sa naha sa Kruger ka la 26. Ketsahalo ena e tshositse baahi ba bangata ho phatlalla le kontinente. Ke ka ho sepolesa se ile sa theha sehlopha se ikgethang hore se etse dipatlisiso nyeweng ena. The first suspect was arrested on Monday in Shokwe village in Mozambique, and then the second one was arrested just yesterday in Shai city in Gaza province in Mozambique. We are delighted that the team worked tremendously well with the Mozambican law enforcement authorities. Letona la Miru le tikoloho Vili Ocamp o re mmuso o tlo qala tshebetso ya ho kgutlisetsa babelaelwa Afrika Borwa ho tla tobana le nyewe ena. I would like to thank all of those who have worked tirelessly to ensure these arrests. This includes Sandparks, South African Police Services, as well as the Mozambican authorities. South Africa will now start the formal extradition process to get the suspects to South Africa to stand trial for this heinous crime. I have engaged with my colleagues in the Department of International Relations and Cooperation, as well as Justice, to emphasize the importance of securing the suspects' return to South Africa. Koloi eo eneng e utswitswe ya banyalani ba bolailweng e fumanwe ka la 26 Motsheanong. Mmaraka wa matlo kwano Afrika Borwa o tla tobana le ho fokotseha ha ho rekwa ha matlo dikgweding tse tlang ka lebaka la ho eketseha ha ditefello tsa tswala e bakilweng ke kgatello e ntjha ya nyollo ya lekgetho la thepa tse amanang le dikgohlano tse botjhabela bo hare. Setsebi sa moruo John Loss o re hang ha dintlha tsa ditheko tsa matlo di se di ntjhafaditswe ho ke haeba le diphethoho tse kalo. Prior to the conflict in the Middle East, the picture was one of improvement. Interest rates had been coming down from 2024 through last year. That had been driving growth in demand for residential property generally across the country. And if one looks at Stats SA's house price index till late last year, that had accelerated year on year growth to 7.5% from back in 2023 when it was nearer to 2%. So it was an improving picture until late last year, early this year. Loss ore bao ebang ba qala ho reka matlo ba lokela ho ba hlokolosi ka qeto tsa bona. Empa bao ba hirisang ka matlo a bona e tla ba ditaba tse monate.
Now, the rental market has been, we've seen national rental growth accelerating for a few years now, coming out of COVID. It reached a very low point in COVID. And if one looks at Stats SA's CPI for rentals, the inflation rate got to around about 4% by late last year, early this year. I think what we could have is some more acceleration in that. Typically what happens when first-time buyers stay out of the buying market, waiting for interest rates to turn for the better, they're either in the rental market for longer, fueling stronger rental demand than would otherwise have been the case, or they're staying at home with mom and dad for a while longer. Stats SA e tla ntsha dipalopalo tsa ho hiriswa ha matlo bekeng ena. Moijwale ha re bona hore mebaraka e sebeditsa jwang ha JC ne kwala horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding. Diabolo tsona ha di a sebetsa hantle. Ditakong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka neo heba ka $97 barele. Ka oleleng dipapadi tsa Bafana di se di qadile ka boikotliso Pachuca, Mexico ka mora dihora tse 30 ba leletong. Sehlopha se dula hoteleng ya Camino Real Pachuca eo leng dikilometara tse ka bang tse 90 ho tswa Mexico City. Bafana e tla thulana le Jamaica ka Labohlano papading ya setswalle. E tla ba papadi ya bone ya ho qetela pele tournament ya mohope wa lefatshe e qala bekeng e tlang. Moedibile hakalo tsa ka jeno moifa wa Setswana o teng hosane kwano SABC 2 le SABC le hae ha jwale bolipi bo latela ka lefu motaung ho tswa ho nna le Mphotime salang hantle. Khatsedi ke le bo babu madima tsa bole semba jeno hlokomela tla ba le pula tse matla shebile hona ka ro kapa botjhabela le hona ka ro kapa bo promote tse kgetileng hore ka ro kapa le boa le ho sane pula tse matla di tla ne di hanelo hona ka ro leng na ha ka kapa bo prima ya fitla hona ka ro kapa botjhabela sentse shebile hona bo ka ka ro freesata e tla fela pula tse hlakileng ba bura blibi ba zitlo komisa ro ho sane bo tla tle ho be le hlwalena le matla ha sentse shebile hona ka bo hlo ba freesata tla jala ka harre ho kapa botjhabela ka toko ho mabopo sentse o bana hala fela ma e matla tloa hona ka hore qebega ya fitla hona ka hare ho kapa bophirima ho sane dipula tla hlebedi be matla boholo ba karolo e ka boel phirima teng hona ha sentse shebile rested pelo hona ka hare ho Bloemfontein le boholo ba Freestata ha re shebile hona karolo tse kgethileng teng shebile ka boele hole ha pula tse boletse ha re shebile hona bosimba ka jeno ho hlokomela hore tla hlopola shebile boholo ba Gauteng le sentse shebile Pretoria sa mollo di ka fela ho supa ho fitla fela ho mashome a mabedi a metse e mmedi ka ofela ya re pa ka tha ka hare ho Lempopo hlokomela hore ka Mesina o tla jwale hona ka re giane le teng tla ho ipholefela ho sa nka re setse shebile hona ka belabela sa le bala hona ka re phalale le teng khrata di phama di a phamela fela ho mashome a mabedi a metse e tsheletseng ka ofela re shebile ka Carolina le teng hore ka re emele boholo ba province ya Mpumalanga bo di khrata di ka tlase fela ho mashome a mabedi a shebile e malahlene le hona ka re sekunda le teng tla hle qala hona top simba ka jeno le hona o sa no seng ho hlokomele hore e tla ho bati hona ha isa la re shebile hona Fryhead o tla jela ka Peter Maritzburg le tete o tla hlo ipholle ka letsatsi le marumona le bane Richard Bay le hona re ka re de bene tla fitla fela ho mashome a mabedi a metse e mene ka ofela mna re shebile hona ka hare o kapa botjhabela ka di mafatsana fela a tshedineng tla hlo ba re shebile hona ka hare ho kana jole sentse ke shebile hona ka roma letswa le teng re hati di ka tlase fela ho mashome a mabedi ka ofela re shebile hona ka hare ho mthata le teng ho tla hlo ba teng hona ha isa le re khati di fitla fela ho mashome a mabedi ka ofela boholo ba Langsback sentse ke sebela ka Bushbuck ka mafatsana fela a tshedileng di teng tla hlo ba boholo ba khati di ka tlase ho leshome mtse emhlano ka ofela ya re balaka tha ka hare ho kapa le bo wa re shebile hona ka Apindele ha fitla hona ka Kimberley teng tla hlobate hona ha isa la re shebile hona ka Calvania le hona ka Sutherland le teng tla hlobate ho hlokomela fela boholo ba Freestata le teng tla hlobate hona ha isa re shebile Bloemfontein sentse ke salo hona ka re wa balakatha ka hare ho Northwest ho hlokomela le teng ho tla ho pholle fela sa ka mafikeng ho tla fitla hona ka sa re ke khrati di fitla fela ho mashome a mabedi ba bui tsa pele kalo ha be etso khotso